měsíc ja pripravujem cestu do Afriky. Ja budem slúžiť v Malawi a Mozambik. Ja ideme tam na 21. júl a to bude môj 5. návštevu tam. A Boh dával zázraky a divy. Boh bude robiť zázraky a svoje divy na tomto mieste. Amen. Amen. Budem prekladať aj slovenčinu. On už dával zázraky. On konal svoje zázraky. I have already seen God provide. A videl som, ako Boh zabezpečil a postaral sa. Tommy, we traveled in the U.S. Tommy so mnou cestujeme po Spojených štátoch. We visited 11 states Navštívili sme 11 rôznych štátov in 7 weeks. za 7 týždňov. We traveled by car 9,000 kilometers. 9000 kilometrov sme precestovali autom. It was náročný. Bolo to ťažké, dosť náročné. But, God still blessed. Ale aj tak Pán Boh požehnal. But many of the churches are struggling. Ale veľa zborov zápasí. How many know what I'm talking about? Viete, o čom hovorím? The benzene is expensive. Ceny benzínu tam išli veľmi hore. Food gets expensive. Jedlo začína byť drahé. Like twice as much as it was a couple. Dvojnásobok ako pred pár rokmi. Then we have all the problems with utilities and electric and plane. Potom je vôbec problém uplatiť elektriku, vodu, plyn. Everything's going up. Všetko nejak ide hore. Just like you're suffering. Tak ako aj vy In America, trpíte it's v the same. Spojených štátoch, je to isté. And some of the churches, the offering was half of what it usually is. A v niektorých zboroch zbierky boli polovičné z toho, čo zvykli bývať. But I'm trusting God. Ale ja idem a dôverujem Bohu. And I know that God is able to do things that are beyond what we can hope or even ask. A verím, som presvedčený, že Boh dokáže spraviť veci oveľa na to, čo vôbec dokážeme pýtať. And I just want to remind you of a quick story, and then I'm going to give you a testimony, and then I'm finished. A chcem vám tak pripomenúť jeden taký príbeh z písma, potom poviem svedectvo a potom skončím. God sometimes does things you don't expect. Boh niekedy robí veci, ktoré nečakáte. Even when it looks difficult or impossible. Aj keď to vyzerá, že to bude náročné, možno nemožné, God wants to do things that you didn't expect. Boh chce robiť a je schopný robiť veci, ktoré neočakávaš. Open with me. Otvorte Acts si chapter so mnou 10. Skutky svätých apoštolov 10. kapitolu. And there was a man, go ahead and look there, it's a man in Caesarea named Cornelius, a centurion. Muž Cezarej menom Cornelius, stotník. And Skutky 10. kapitola. 10 verš 1. And this A bol nejaký muž Cezareji menom Cornelius, stotník. Roman soldier. Stotník z Čaty, zvanej Itálskej. And he was a devout man. Verse 2. He feared God with all his household. He made many contributions. A bol to nábožný človek a bojací sa Boha. V 2. verši sa píše: s celým svojím domom dával ľudu mnoho almužien. Now God had a plan for him. Boh mal pre neho plán, That he even didn't expect. o ktorom ani on nevedel, ani nerátal s tým. How many of you will open your heart today? Koľký z vás otvoria svoje srdce dnes Say, yeah. a povedia: Bože, God has a plan for me ty máš plán pre mňa, that I didn't expect. o ktorý ani nerátam s ním, neočakávam. But it's way better Ale je oveľa lepší than what you can think of. ako ten, ktorý vieš ty vymyslieť. He said in the 9th hour of the day he saw a vision, an angel of God just come into him and say, Cornelius. Je napísané o 9. hodine videl Božieho anjela, že prišiel k nemu a povedal mu: Cornelius. God knows your name too. Boh pozná aj tvoje meno. He knows your name. Vie tvoje meno. He knows your heart. Pozná tvoje srdce. He knows why you're here in church today. Vie, prečo si dnes v zbore. Because you love God. Lebo miluješ Boha. Well, he loves you even more. A on ťa miluje ešte viac. But we've got to be listening to his plan. Ale my potrebujeme počúvať jeho plánom. Amen? Amen? Okay, so he looked at him and he became terrified. He said, oh, what is it, Lord? He was afraid. A on sa pozrel na toho anjela a hovorí:
upreným zrákom ustrašený. Čo to je? Čo je, Pane? The angels had good news. He said, your prayers and charitable gifts have come to the Lord as a memorial offering before God. Aniel mu povedal dobrú správu. Tvoje modlitby a tvoje almužny vstúpili na pamäť pred Bohom. Boh sa rozpamätal. Amen. Amen. See, when we pray, Keď sa modlíme, that's preparing a move of God. vtedy pripravujeme Božie pôsobenie. And not just Sunday morning. A to nie je len nedeľu ráno. We pray on Sunday. Modlíme sa v nedeľu. Martin prayed a good prayer. Martin sa modlil dobrú What are modlitbu. you going to do tomorrow Čo budeš robiť zajtra, when Martin isn't there? keď tam Martin nebude? Because God's going to be there. Lebo Boh tam bude. Are you going to be there with him? Budeš tam s ním? This Cornelius had been praying. Tento Kornélius sa modlil And it says he gave charitable gifts. a rozdával dary, almužny. And that opened a door for him. A Boh otvoril naraz. And then he gave him very blessed, neat instructions in verse 5, 6. A v 5. verši dostal také jednoznačné, zvláštne inštrukcie. He said, now send some men to the city of Joppa and send for a man called Simon, who is also called Peter. Pošli mužov do Jopy, zavolaj Šimona, ktorý má príjmeno Peter. Just think what he was thinking, what was in his mind. A rozmýšľajte tak, čo mu tak bežalo hlavou? Send men to Joppa? Poslať chlapov do Jopy? What's in Joppa? Čo je v Jope? And who's this Simon? A kto je tento Šimon? And why is he also called Peter? A prečo sa volá ešte k tomu Peter? See, God's instructions were very clear. Ale Božie inštrukcie boli úplne jasné. God's going to speak to you today. Boh bude k tebe hovoriť dnes. Very clear. Veľmi jasne. Are you listening? Počúvaš? Amen? Amen. And then he says, well, he's staying in a tanner's house whose name is Simon, and the house is by the sea. A on sedel u muža pri mori. Ktorý je to verš? Verse 6. 6. To sú taký preklad. Ten pohostíni u nejakého Šimona, čiže bol u nejakého Šimona, koželuha, ktorý má dom pri mori. Ten ti povie, čo máš robiť. Now, in those days, V tých dňoch they didn't have dresses. nemali také oblečenie ako my. Nebyl ako dlhá šest. Aj nemali adresy. Neboli to adresy, že dlhá 6, Nebo Svatoplukovo 11. Svatopluková 11, He just všetky said, adresy. well, he's a tanner, a guy that prepares skins. Že toto je koželuch, ten, ktorý pripravuje kože, hej, že spracováva kože. His house is down by the ocean. A choď k nemu, ten má tam dom, tam pri mori. I wonder in the city of Joppa how many houses there are by the ocean. Tak rozmýšľam, že v tom meste v Jope, koľko takých domov tam mohlo byť, že dom pri mori. Sometimes God tells us to do things, Niekedy nám Boh povie, aby sme spravili niečo we can't quite figure it out. a nevieme úplne presne, ako čo ty myslíš. But he was obedient. Ale on bol poslušný. It says immediately when the angel spoke to him, he summoned who was his surgeons and a soldier from his personal attendants, and after he explained everything, he sent them off to Joppa. Right now. A on hneď, jak odišiel ten aniel, zobral dvoch zo svojich mužov, jedného pobožného vojaka z tých, ktorí boli pri ňom a hovorí, pome. I like that. Ľúbi sa mi to. Because he really listened and reacted immediately to the Lord. Lebo on počúval a okamžite reagoval na to, čo mu Pán povedal. Do you do that? Robíš to? We need to do that. Potrebujeme sa to I'm naučiť. realizing I need to do that. Ja si uvedomujem, ja sa to potrebujem naučiť. Tommy and I were in the airport, ready to leave America. Tam ja so mnou sme na letisku pripravení na odlet. We raised $9,000. We put 18 tons of food on a big shipping container. It's already in Malawi. A podarilo sa nám na kontajner dostať 18 tón jedla rôznych vecí, ktoré mali s kontajnerom do Malavy. Podarilo sa nám a získali sme $9,000 na službu. That took a lot of our cash. It used up a lot of our money. Minuli sme veľa zo svojich peňazí And then na toto cestovanie. the pastor calls me from Malawi, A naraz mi volá pastor z Malawi. a biskup. Biskup. On je pastor, ale tiež biskup, on má 54 cirkví pod jeho autoritou. On má 54 zborov, ktoré
nad ktorými má zodpovednosť, čiže on je pastor, ale okrem toho, že je pastor, je teda aj biskup tých 54 He says, zborov. Mark, A hovorí, Mark, I need to buy another pickup. Mark, potrebujem kúpiť ešte ďalší pick-up. You know, you've got all this food coming, but the truck we had before, je pokazaný, úplne mŕtvý. Ty tam teraz prinášaš kopec toho jedla, ale my to auto, ktorým sme to chceli odtiahnuť, úplne zdochlo, potrebujeme nové auto. We just bought it 4 years ago, Kúpili sme ho pred 4 rokmi, and he drives it every day on these terrible roads. ale on dennodenne, to auto je dennodenne na tých hrozných malavských cestách. Because he's a lifeline to 54 churches. Lebo to je vlastne, to zabezpečuje tých 54 zborov. You know, I'm so glad the food is coming. A on vraví, biskup, veľmi sa teším, že jedlo prichádza. You know, it's cases of manna pack. It's a mixture of rice and soya kasha that you mix with water and it swells up. And 500 gramov package, when it's filled, you know, boiled up, it's Je to taká ako keby manna, že sú to krabice plné hovoria tomu manna, v podstate jedlo, ktoré sojový prášok s ryžou, ktorá sa dá rozmiešať s vodou, uvarí sa to a oni sa môžu z toho najesť. And 6 people can live one day off of that one. A 6 ľudí z toho jedného balíčka dokážu prežiť jeden deň. Minulý rok my sme rozdával 18,000 takových sáček. Minulý rok sa rozdalo 18,000 takýchto sáčkov. But this year twice as much. Ale tento rok, veríme, sme získali 36 And he 000. says, how are we going to get it out to the churches? A jak to porozvážame týmto zborom? He says, I need to buy another pickup, Mark. Mark, potrebujem kúpiť ďalšie nákladné auto. Very soon. A veľmi rýchlo. I said, how much money you need? Koľko peňazí potrebuješ? He said, $20,000. $20,000. Jaj. Joj. You know, and I'm like, you know, when Cornelius had this výzva, I need to react right now. A ja som sa presne tak cítil, ako keď Cornelius dostal túto výzvu, niečo správ. Ja som mal pocit, že ja potrebujem spraviť niečo práve teraz. And here am I, Tommy and I are in the airport. A tak tam ja sme tu na tomto You letisku. know, we're a little bit like, okay, God, how do you want to do this? Pane Bože, tak teda ako si to predstavuješ? And a lady walks up in the airport and she's got one of those comfort dogs, like you can travel on the airplane. A prišla Comfort Dogs? Comfort dogs, like pomoc pes. Aha, jasné. Bola tam jedna pani na letisku a ona mala toho pomocného psíka, ktorého môžete mať na letisku. Trošku chromný. Trošku krývala And she used the dog like for support. a trošku toho psíka používala aj ako podporu, keď kráčala. And it was really a sweet, white, pretty dog. A bol to taký pekný, biely pes And Tommy loves dogs. a tam mi miluje psov. She's pet. A ona ho už hladká. Jaký krásny. Beautiful dog. A za chvíľku psík bol spokojný. Tommy's, Mark, we need a dog like this. Tá mi hovorí, potrebujeme takéhoto psíka. And so the lady's talking to Tommy. A tak táto pani sa rozpráva s She Tami says, so what do you guys do? a pýta sa, a čo vy robíte? Well, we're missionaries. My sme misionári, We work in Czech and Slovakia 30 pracujeme years. 30-40 rokov v Čechách, na Slovensku, Československu And now we work in Malawi. a teraz pracujeme v Malawi And we're helping to feed people. a pomáhame Books for the children. priniesť jedlo, nakrmiť ľudí, doniesť čokoľvek treba postaviť. Educational materials, art materials. Vyučovacie materiály, niečo na kreslenie, malovanie. You know, they're interested. You know, they're talking to each other. A zaujalo ich to, rozprávali sa Well, spolu, next to the woman with the dog is another man. ale vedľa tej ženy s tým psíkom stal ďalší muž. And he says, I don't mean to break up your conversation, but I hear a Prepáčte, missionary. že vás počúvam, ale započul som vašu komunikáciu a počujem, že ste misionári. And he says, I am too. Ja som tiež. And the man says, I am a Sirotanets in Kenya. Som v Keni, v Sirotinci. And I'm going to be going back there in a month myself. A o mesiac sa tam vraciam naspäť. And I said, oh, that's great.
A ja vravím, wow, He super. tells me about his orphanage. Tak on hovorí o svojom sirotinci, And I tell us about, our on hovorí o svojej práci a ja hovorím o našej práci v Malawi, v Mozambiku. And, it's getting close to the time our planes are getting ready to A už sa leave približuje ten čas, kedy má odletieť, nie tento, lietadlo. soon. He says, I gotta obey Mark. I have to obey God. A ja si hovorím, ja musím poslúchať Boha. He says, the Lord told me this morning Boh mi dnes povedal in the Holy Spirit vo Svetom Duchu, that I'm going to meet somebody in the airport že niekoho, ten chlap povedal, že niekoho stretnem na letisku and I'm supposed to give them a very stredrý dar. a mám mu dať veľmi štedrý dar. And if I do that, Ak to spravím, God told me that He's going to supply all my needs for the orphanage because I need to build a new building. že ak to spravím, Boh mi zasľúbil, že on sa postará o všetky moje potreby v tom sirotinci, lebo tam potrebujem veľa peňazí, potrebujem zbudovať novú budovu. And He says, I know that person's you, Mark. A vraví, Mark, ja viem, že ty si ten človek. And He pulls out his wallet. Vyťahol He peňaženku starts counting out a začína $100 rátať. bills. $100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tisíc dolár. A on zobral a dával do kapsa. Nech vám Pán požehná. Narátal $10,000, zobral, dal mi do vačku a vraví, nech vám Pán Boh požehná. And Tommy V živote som tohto človeka nevidel. said, see how God can provide. A tam mi vraví, ty chápeš? And Chápeš? hallelujah. Vidíš, ako sa náš Boh dokáže I postarať? gave him my card, Dal som mu moju he vizitku, gave me his. on mi dal We svoju. prayed a quick prayer. Rýchla modlitba, sme sa zase modlili. On išiel na jedno lietadlo, my sme išli na naše lietadlo. And here we go. Ideme. We got $1,000 towards that pickup. 1000. $1,000. Nie 10 000, 1000 dal. $1,000 máme. Máme $1,000 na to auto. We only need 19,000 more. Ja, takže potrebujem možno 19 000. So Halleluja. since that time, Od tohto momentu, that was 29 May. to bolo 29. mája, Ani měsíc od dnes. necelý mesiac, All the money came in. všetky tie peniaze prišli. We just paid for the pickup on Thursday. Štvrtok sme zaplatili za toto auto. It's all paid for. Nie je Boh Je to úžasný, nádherný. nie je verný. Toyota Hilux diesel. Diesel, 4x4. Toyota Hilux, 4x4 štvorkolka, funguje, šlape, ťahá, ideme v mene Ježíš. Ježíš je Pán. This is what happens Toto sa deje, when you listen to what God says keď počúvaš Boha, to čo hovorí. and act on it. A na základe toho kráčaš. I'm going to end the story now. On the next day, verse 9, they were coming up and approaching the city. Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. A na ďalší deň, keď oni sa blížili k mestu, Peter išiel akurát na strechu, tam sa chodil na strechu domu a išiel sa modliť. See, God had to get his attention too. Boh potreboval aj Petra, aby získal jeho pozornosť. But Peter was in the right place. Ale Peter bol na správnom He mieste. was praying. Modlil sa. He was worshiping. Uctieval. Early in the morning. Skoro ráno. That 6th hour, that 6 ráno. To je o 6. O 6 ráno. And see, that's when God speaks to us. O 6 ráno Pán Boh hovorí k nám. Alebo ráno hovorí k nám. Skoro ráno Before you hovorí have to go Boh. to work. Predtým, ako štartuješ. Before the kids get ready for school. Ako štartuješ do roboty, deti do Before škôl. you gotta start cooking. Predtým, ako začneš váriť, Shopping or whatever. nakupovať, go to work. čokoľvek. See, that's when God speaks. Vtedy Boh It hovorí. says, Peter became hungry. He wanted to eat. Verse 10. And then he fell into like a trance in the Holy Ghost. A Peter zlačnel, chcel sa najesť, ale dostal sa do takej Božej prítomnosti, do tranzu úplne. Verse 11. He saw the sky open up in front of him. A naraz v tej vízii videl otvorené nebo. But see, Peter had some ideas Ale Peter mal nejaké myšlienky, that were stuck in his roots of Jewish religion and tradition. ktoré
vlastne boli sformované jeho židovskou kultúrou, jeho výchovou, jeho tradíciami, v ktorých vyrastal. Those religious rules, A tieto pravidlá, tieto náboženské pravidlá, God had to change his thinking. Boh potreboval zmeniť jeho myslenie. God has to change our thinking. Boh potrebuje zmeniť naše Because this myslenie. is a new day. Lebo toto je nový deň. He's doing everything different. On robí veci inak. Church isn't going to be the same as it was 20, 30 years ago. Zbory, cirkev nebude rovnaká, ako bola pred 20-30 rokmi. Hallelujah. Halelujá. God has to confront some of our ideas and change the way we see things. Ale Boh potrebuje zbúrať niektoré naše myšlienky, konfrontovať ich a zmeniť spôsob nášho myslenia. So comes down a big sheet from heaven, verse 11, and A z neba zostupoval obrus. And verse 12, all kinds of four-footed animals and crawling creatures and birds of Na the tom sky obruse are- boli všelijaké štvornohé zvieratá, zemské, divá zver, zemeplaz, nebeské vtáctvo. And the voice that comes from the heavenly A prehovoril k nemu hlas, He hovorí: says, "Get up, Peter, kill and eat." Staň, Peter, by a jedz. Peter says, "No, A no, Peter vraví: by no means, Lord. v žiadnom prípade. For I've never eaten anything unclean. Lebo or nikdy som unholy." nič nečisté a nesveté do úst nevložil. So it comes again. Tak to prichádza znovu, ten And hlas. down comes the animals. A prichádza, All these different creatures. vidí tu všetky tieto And zvieratá they say, "Get it, eat it, go ahead." a Peter." znovu ten hlas: No, Staň, I can't by, do that. jedz. Nie, nemôžem. Now here's the point. A o toto ide. The Lord said, "What God has cleansed, you no longer consider unholy." Toto je tá myšlienka. Čo Boh očistil, tak ty nepovažuj za nečisté. Like what you thought was really the way it has to be, To, čo si myslel, že je jediný spôsob, ako to má byť, ako sa to robí. God's saying, "No, Boh hovorí: nie, I have a new way." mám nový spôsob. Some of you people are still afraid to speak in tongues. Niektorí sa stále obávate hovoriť v jazykoch. But what God has said is holy, Ale čo Boh povie, že je sveté, don't consider that wrong, like something wrong. nerozmýšľaj o tom, že to je niečo nedobré, niečo zlé. Some of you need to be baptized in the Holy Spirit. Niektorí z vás potrebujú byť pokrstení s Duchom Some of Svätým. you need to start speaking in tongues and getting these revelations. Začať hovoriť v jazykoch a buď schopný prijímať aj tieto poznania zjavenia od Boha. Because God has a new thing in the earth. Lebo Boh robí nové veci And na that's zemi. just as Peter is perplexed about this, suddenly there's these men down in the street, they're saying, "Hey, is Simon Peter staying with Simon? Is Simon here in this house of the tanner?" Toto sa stalo 3-krát a naraz, keď takto o tomto medituje a rozmýšľa, tak sa tam zjavili tí ľudia a hovoria: je tu nejaký Šimon, ktorý má príjmeno Peter? Now read verse 19. And while Peter's thinking about all this, A keď rozmýšľal Peter o tomto the videní, Spirit says povedal to mu him, duch: hľa, 3 mužovia ťa hľadajú. Čítať posledný vieta 19. a 20. verš, prosím. Posledná veta 19. verša a 20. Hľa, Duch Svätý mu povedal: 3 mužovia ťa hľadajú, ale vstaň, zídi aj s nimi, nič nepochybuj, pretože som ich ja poslal. Wow. See, God was doing a new thing. Vidíte? Boh robil novú vec. Thank God Peter obeyed. Vďaka Bohu, že Peter You poslúchol. should go home and read the rest of the story yourself. Keď pôjdete domov, prečítajte si celý ten príbeh, celú 10. kapitolu Skutkov svätých apoštolov. It's powerful. Je to mocné. Because Peter, he just started speaking and preaching the word to all the people in Cornelius' house. Pretože Peter začal zvestovať slovo v dome Kornélia As he's preaching, a ako káže, the Holy Ghost came on all of them. Duch Svätý zostupoval na všetkých. You know, he didn't even lay hands on them. Ani nepoložil na nich He ruky, was just preaching. len kázal. And suddenly, oh, shut up, A naraz, they're prophesying the word of God. oni prorokujú a deklarujú Božie slovo a hovoria v jazykoch. And Peter's shocked. A Peter v šoku, Because these are Romans. lebo toto sú Rimania, They were Greeks. Gréci. They weren't even Jews.
neboli Židia. They were in the house of that Roman soldier. A sú v dome tohto rímskeho vojaka. And Peter said, look at this. Peter si vraví, to čo toto? God wants the gospel to go to the Gentiles. Boh chce, aby evanjelium išlo aj k pohanom. He says, who can forbid these guys from getting baptized? A hovorí, kto chce zabrániť, aby títo ľudia boli pokrstení. So he took Cornelius and the whole house and baptized the whole household. A zobral Kornélia celý jeho dom a spravil krst, ako my budeme robiť o budúci mesiac. Amen. And a new church was born. A vznikol nový zbor. Because Peter listened. Lebo Peter počúval. He prayed. Modlil sa, He heard. počul, He changed his way of thinking. zmenil svoj spôsob myslenia And then he stepped out in faith. a potom vykročil vo viere And a miracle happened a stal sa zázrak. for that whole household. Pre celú túto domácnosť Kornélia. A toto Boh chce robiť s tebou, u He's teba, pre already teba. doing it for me. Robí to už pre mňa. I can't take any credit for this. A za to si neviem zobrať žiadny kredit. You know, 15 years ago, Pred 15 rokmi, if someone says, oh, Mark, you're going to be going to Malawi and Mozambique. keby mi niekto povedal, Mark, budeš chodiť do Mozambiku a do Malavy. Kecáš. Ja mám už službu Česka. Ja slúžim v Čechách na Slovensku. Ešte mám, ale mám ďalší službu. Ešte mám, ale mám ďalšiu službu v Afrike. ale Mark, ty si už starý. Ale ja si hovorím, Mark, starý. Venku som starý, ale vevnitř mám 14. Vonku som starý. Ale vo vnútri 14. And I'm going to come back and tell you all great stories. A vrátim sa a budem vám hovoriť veľa super príbehov. Not about Mark, Nie o Markovi, but about Jesus ale o Ježišovi. and what he's doing. O tom, čo robí. Amen. Amen. Díky. Nebyl 15, ale blízko.